U toj slici je opisan moj kraj, to jest spomen park Bulbanj. To sam crtao, to je ovdje crtež. I mene je veoma iznenadilo, čekali smo svakodnevno rezultate sa takmičenja. Svakog dana, samo što se vratim iz škole, uvek sam gledao na internetu da li su izašli rezultati. Bio sam veoma srećan. Tu sam nacrtao novac u obliku figure čoveka i nazvao sam je Pare ljude kvare. Iz razloga zato što ljudi kad imaju puno novca budu pohlepni. To je mali deo, kod kuće smo izdvojili par crteža koji su najlepši. Kod kuće ih imam veoma mnogo. Osim slikanjem, bavim se i muzikom, sviram klavir. Evo sad krećem u 4. razred osnovne muzičke škole Niš. Za mene su ta deca zaista fascinantna sa vrednoćom, trudom i ambicijom koju posjeduju. Naša škola je specifična i u ovoj Nišavskom okrugu, a i šire, zbog toga što smo pre 4 godine proglašeni za jednu od 10 najboljih škola u Srbiji i to od strane Ministarstva prosvete i od strane Zavoda za vrednovanje kvaliteta.